Unaona hii kitu imetengeneza ni stima hii ya kujiwasha wakati ikifika kagiza inawaka, ikaiunda ziwake mbili. Sasa hapa ni mchana, unaona ni mchana saa hii haiwezi waka. Sasa angalia nikiweka mkono hapa ione giza itawaka. Unaona nimeunda peke yangu, nikitoa nitaona kisi kazima ipe time dakika mbili. Unaona inazima. Ni ufundi nimefanya. Mimi si fundi wa stima, muangalie tu. Hii inalinda wakati hauko. Wakati hauko ndio iwacha tu hivyo, kisha inakuwa inajiwasha peke yake. Ikifika masaa zao inajiwasha, ikifika asubuhi inazima. Muone mfano tu, nashika, unaona giza inawaka. Sasa angalia ni akijua. Ningali natengeneza sijamaliza, mimi naona hii kitu hapa. Ningali natengeneza. Nilikuwa na test jinsi ya kufanya. Unaona sasa kitu nimeunda peke yangu. Nimeona chini inawaka. Ninaona chini. Angalia ione juu. Lazima. Unaona? Hata naonesha tu, unaona inawaka, ninaona chini. Juu chini naona ni giza. Juu itazima tena. Okay, cameraman, hiyo washaona sasa.